Jua-jua kekelengan Tuhan, sikat dengan bujur man bapanta di surga di bata. Singgo mencobakan kita, ibas secara pepalang pusuk, sili dibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalaukan kata di bata, mari berlebih sada kita ibas tutup, bertutup kita. Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami man bandu, ibas krina kejuan-juahan, ibas krina malam mati, keselamatan si berikan Tuhan man kami. Semaka bacika kami jumpa, ibas kanal YouTube YKB Enda Tuhan. Bapa, metode hati kami, megikan katanu, emaka mari ngerana kaman kami Tuhan. Gelah tuli kebenaran firman Tuhan. Enda betetap idalankan kami bas kegeluhan kami. Reh kami ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serina turang kekelengan Tuhan. Judul renungan sili dibas surat wasiat Nina. Muhammad man orang tua. Erpalaskan kejadian 40 siwa ayat 20 siwa kejadian 50 ayat 14. Janah si jadi penekanan na kejadian 50 ayat 12 kata di bata Nina. Dage dilakukan anak-anak Jakub bagi si perintahkan bapana man bana. Salah sada cara nehken hamatan ras kekelengan anak nang dagi orang tua ema nehi pedah-pedahna sope ia mate tapi lawas nadingken doni. Amin nape lamesuna tapi lid kemalaman nate simbelin tupung skala anak nasuk dalanken ras nehi sura-sura ras arapen orang tuana. Seni natural. Sope Jakub mati, ia nakkan pedahman anak-anakna, kune ia mati, gelah ia ikuburkan rembak ras ninina. Ema igua deher juma mahpela, arah timur Mamre i tanah Kanaan. Jumaen dube ngoi tukur Abraham bas Efron nari. Tentu maba main tapi bangke i Mesir nari ku Kanaan labo hal si mesuna. Tapi sebagai galak si iha mati ras iteki Raja Paro Yusuf ngasup ngaturkan ras nehi sura-sura bapana. Yusuf berceda ate sedekah pituari. Kalak Kanaan jine muji kai sidahna bas Yusuf nehkan hamatan man orang tuana si mati. Nina kalak Kanaan. Enda lakon berceda ate kalak Mesir si sekel belina. Herkitikan sie ingan epe igelari Abel Misraim. Bagaimana anak-anak Jakub melakukan ras nehi kerina pedah bapana manbana alu muhuli. Serina turang kekelahan Tuhan. Nehi pedah ras arapan orang tua sope ia idilo di bata. Ema sada bukti si jelas skala anak si berkelengati. Umumna orang tua ngarap gelah anak-anakna ngeloh resada. Si keleng-kelengan ras jadi pasu-pasu mankala si deban. Panci kepeken si hamati rasi brim gelah orang tuanta. Labo alu kemewahan upacara penguburanna.
Tapi alunehi sura-surana ras harapena dubi. Amin. Mari sada kita ibas tutup. Bertutup kita. Bujur Tuhan, bujur Bapa, kebenaran firman Tuhan, Engkau kaya lokan kami bas paksa indah. Secara khusus, uga kami neken kehamatan, berbakti rasen kelengi orang tua kami, alu dalanken pedah-pedahna, si brekena man anak-anakna. Mari Bapa pengasuh kami, dalanken katandue, ibas kegeluhan kami. Sebab reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terjengjen nama renungenta basuarienda. Wala lupa, sil like, subscribe, terus bagikan manterem teman-teman ta. Jua-jua kita kerina, ibada tetap si masu-masu. Amin.